Cantik, lagi ngapain? Adik, cantik kak. Ih, ganteng. Mau jajan kan, Neng? Mau. Nih. Nih, AA punya uang nih ya buat jajan Neng. Tapi ada syaratnya, Neng harus cinta AA ya. Iya, pasti. Ya, Neng terima. Ntar dulu dong nih ya. Nih, cepet buat Neng. Ini buat AA nih beli obat nyamuk. Banyak nyamuk tidur di rumah sendirian, ya Neng ya. Ya. Udah ya Neng ya. Jika Neng udah jadian ya sama AA-nya. Iya, ayo Neng. Mau pulang dulu ya. Ya. Neng. Kayaknya kita calik. Oh iya, mangga. Neng. Ya. Sebenarnya mah ada ya rasa kan Neng. Ya. Ya, tuh sampai rek bobo inget tuh kan Neng. Rek ibak inget wae kan Neng. Masa resep Neng tuh tinggali Neng ge lupa oskieu daripada Mau ke mana sih? Ayo, nggak meser. mana ta? Ai kita sok bagir. Tuh, ai masih ada tambah ganteng. Kira. Saya tapi cinta A diterima kan Neng? Ya, diterima. Perut ya. Ya. Tinggalan. Hei Beb, orang jalan ah. Hayu, Nang cantil. Can, tadi yang can menang ya. Mana dia yang na? Tiangna kelak. Tah coba colok usia geura colok. Pada kecil. Karena kembar sih karena belutna ya. Jodoh gua. Si karena mah sakit urak geura. Berarti menang kurang di. Goreng kurang lah. Bener. Nil, hoi. Aing tadi tas nganjang ke awewe. Awewe saha? Si Ani, anak Haji Kodir. Anak Haji Kodir. Pan tadi aing teh beurang geus jadian. Aing geus mere duit ka manehna. Ngomong geus dumuk aing geus jadian. Geus mere duit ka maneh 200. Ya komo aing 100.000. Diberekeun ka manehna. Geus seru wae aing ge. Yo, sia hayangna kumaha sih? Geus kumaha sih ya? Hayangna sok geus dumuk sih mah kabogoh aing. Aing mere duit lagi lebih gede 200. Oh. Si Ani. Kenalan eta. Si Ani, kata saha nih? Si Ani. Ya iya kabogohan nih malah merek tunangan. Aduh, eta si Ani jeung tunanganana. Aduh, gara-gara sia gara-gara sia.